viens, viens encore. الدهان est un seul. bonsoir صديقي الصامت. امال فين عم عماد؟ لا لازم عم عماد. الله ينور عليك يا ازيك تولين. يا عم عماد؟ هو عمال يلعب معايا اللعبه دي ومش عايز يطلعني معاه. ينفع من غير عم عماد؟ لا طبعا. ينفع من غير صديق الصامت؟ اه لازم اخد حق منك. نعرف نفسنا مع العملاء واحنا بنشرب الشوربه مع بعض. عرفت هتجيب الشوربه ازاي؟ يلا بينا. ايه ده؟ دي جد بجد. بقول لك كل اللي بيقعد معانا بقى ساحر، هو كمان كان ساحر. Je m'appelle Tuline, j'ai 14 ans. انت بتدرسي فرنساوي يا تولين؟ ايوه. طب عايزك تكلمينا شويه فرنساوي كده يا تولين. يلا سمعيني. الدهان est un restaurant connu pour son cuisine égyptienne. هو مش عارف. انت خلصتي وانا كمان ما اعرفش. اقول خلصتي لك انا بحب j'aime le kebab et j'aime la soupe de champignons. قلت لنا كلام جميل قوي قوي قوي، بس ولا هو فاهم ولا انا فاهم انت قلت يا تولين. ما بيضحكش. طب يلا بينا نجيب الاكل. يلا بينا. يلا. السلام يا تولين. كبده اسكندراني، طرب، فراخ بانيه، ورق عنب، سلطه جرجير بالرمان. خلي بالك عشان صديقنا الصامت ما بيسيبش حاجه لحد. بس ليه حاسس كده ان انا بتكلم ان انت مش مصريه يا تولين؟ انت مصريه 100%. 100%. يا ابني استنى لما نكلم الضيف الاول هنغلبه. هوايتك ايه يا تولين بقى؟ آه. ممكن اعزمك الاول على طرب كده. انت بتحب الطرب. انا سمعت ماما قالت لي العبي كره قدم. فجاه بالنسبه لي بجد. اه بحب الكوره. عاجبك؟ بتلعب بتلعب كوره؟ كوره انت؟ اه. بتلعبي كوره؟ بتلعبي ايه بقى؟ بتحبي تلعبي بقى هجوم ولا دفاع ولا حارس مرمى؟ هجوم. هجوم؟ بلعب دفاع. يا سلام، هجوم. بتلعب هجوم. طب انت بقى اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا اهلاويه. انت اهلاوي ولا اوبا، زملكاوي؟ اهلاويه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا دهان. ايه رايك؟ احلى منهم. يا تولين، هو مش متعود على الرقه دي خالص يا تولين. انا اصلا كل حد عمال يقول لي هو بيخلص كل الاكل باين طب يلا ناكل مع بعض بقى قبل ما يخلص الاكل. عجبك الاكل يا تولين؟ قوي. اقول لك على حاجه. تعرف ان تولين شفتها في الاسبوع ده مرتين في فرع مدينه نصر؟ مش مصدق؟ طب انت بتروحي الدهان ليه بقى؟ انا بحب اكله وبحب الفايب بتاعه هناك. انت واصحابك بتروحوا هناك ولا انت وماما وبابا والعيله؟ لا انا وعيلتي بس. صحابي بيحبوه هما كمان. بس انا لما رحت المرتين دول شفتك انت والعيله هناك مرتين. أيوة. شكلكم كلكم بتحبوا الدهان كلكم. ايوه كلنا بنحبه قوي. واحنا كمان بنحبكم. انا عايز منك معلومات تاني بقى، بس واحنا بنجيب الحلو ونجيب الشاي. عارفه الشاي بتاعنا؟ انا مش هشربك شاي، هشربك عصير. انت بقى هنجيب الليمون بالنعناع والحلو. يلا بينا يلا. طب يلا انت يلا. شفت يا تولين؟ جاب لنا الشاي وجاب لنا ايه بقى؟ حاجه جديده بقى خالص هتعجبك قوي. دي فطيره معموله بالحلاوه السبريد. حاجه جديده في الدهان هتعجبك قوي. عارفه يا تولين؟ انا سمعت يا تولين انت بتطلع من الاوائل في المدرسه. عرفت منين؟ ماما قالت لي. وعارف انت عندك هوايات كمان، هوايه السفر. اه انا بحب السفر قوي. رحت فين يا تولين؟ اوريك يا صديقي. ما تورينا انا الاول يا تولين. طب تقولي له. لا مش طب وري له هو يا تولين. رحت فين يا تولين كده؟ رحت جريس. تعرف يعني جريس؟ انت مش عارف حاجه. قولي له يعني ايه؟ يعني اليونان. يعني اليونان؟ اليونان. يعني اليونان. انا برضو كنتش عارف زيك. ها؟ ورحت برشلونة برضه. ورحت برشلونه. بتشجع برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا مدريد. ريال مدريد. يا سلام عليك. قولي لي بقى يا تولين بقى، شايفه نفسك فين ان شاء الله الخطوه الجايه؟ عاوزة اكون موديل لما اكبر. انت لاقي عليك برضو يا تولين الكلام ده. عايزة اكون زي جيجي حديد وكاندل جينر وكده. تعرفهم؟ لا ما اعرفش حاجة. والله ما عارف حاجه. مش عايزه تقولي حاجه صديق للصامت؟ انت ما نكشتهوش خالص النهارده. بس قبل ما اقول يا عم عماد هقول لك انت حاجة. عايزه تقولي لي ايه طيب؟ انا فعلا كنت مبسوطة قوي ان انا جيت هنا وانا كمان النهاردة. مبسوط ان انت كنت معايا. والدهان واحد بس. عايزة اقول حاجة صديقي الصامت. في ماش بوكو 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 دي مش هتعرفها. دي عارف معناها ايه؟ بيزعلك. ما اعرفش معناها ايه. هو مش فاهم. بيقول لك هتفهميني ولا يقوم لنا احنا الاثنين. انت عارفه الشعار بتاعنا ايه؟ الدهان واحد الدهان بس. ايه؟ بنعمل واحد كده. بس. الدهان واحد بس. هو رافع المعلقه.